yamazulu onke nomhlaba wonke umsa wakho uthando lwakho okuma Nkosi phambi kwakho nokuma phambi kwabangcwele bakho akukho lutho olunye ngaphandle komsa wakho akhona bungcwele mhlambe engiguqe ngako lapho kodwa ngiguqise uthando lwakho uqise umsa wakho yacela ke Nkosi yamakhosi phinda Nkosi ube ngakini phinda Nkosi ungisize ngisaguqele lapha ngiyaphinda ucela phambi kwakho ukuba ngakhumbule lutho olubi futhi mhlambe ngakhumbule nezitha zami mazikho ngoba hleze ukuthi sengibile lapha phambi kwakho ngabe ngisayikhuluma indaba ongithume yona bese ngikhumbula indaba yabantu mhlambe abake bangihluka ngiyazi ke Nkosi othi ngiyilanga waka wakhuluma wathi uSathane uma eyinkawu noma eyimfene akakwazi ukwenza lutho amaNazaretha wathi uma uSathane eyilezilwane ezimbili inkawu nemfene uma eyimfene uSathane uyafundisa abantu ukuthakatha uma eyinkawu uSathane uyafundisa abantu ukuntshontsha wathi uSathane oyinkawu ufundisa abantu ukweba wasawuthi ke Nkosi uSathane omubi onamandla okwahlula amaNazaretha ilo Sathane oyangene ngamasango ethempeli njengoba sikhona la athi mayisefikile la bese yaguqa athi ngiyayikhetha iNkosi yasePhakameni ibandla lonke livume lithi amen bese qoyingo behlophe uthi amaNazaretha amethandaza thandazina uthi amaNazaretha mehamba eyonikela naye eze afika beke umnikelwane wakhe uthi amaNazaretha beyosina naye avunule ahambe nabo abayosina uthi ke ngale minyaka yo68 uma wembethe lwamzimba ilo Sathane oyewahlula amaNazaretha sengathi uNkulunkulu angazivikela kulolu hlobo lukaSathane amen ngicela ukufunda incwadi ezimbili zombili zitholakala ezincwadini zomphostoli Pawulo incwadi yemisebenzi isahluko sesine ivesi leshumi isahluko sesine ivesi 18
Ncwadi yemisebenzi yesine verse 18. Sebebabizile babayala ukuba bangashumayeli bangafundisi ngegama likaJesu nakanye. Kepha uPetro noJohane baphendula bathi kubo, ake nahlukanise ukuba kulungile yini ebusweni bukaThixo basilalele nina banoThixo. Thina asiyawuyeka ukuzishumayela lezi zinto esizibonileyo nesizizwileyo. Amen. Ibe ngifunde yona le ncwadi esahlweni sesikhombisa. Cela umyangifundele uverse 51. Sahlo esikhombisa uverse 51. Nina abantamo zikhuni abangasokanga ngenhliziyo nangezindlebe niyakumalela njalo umoya oyingcwele njengoyihlo benu. Umuphi umprofethi oyihlo benu abangamhluphanga na? Babulala ababeshumayela ngokuzwa okulungileyo esenimnikele nambulala. Nina anamukelanga umthetho. Nina namukela umthetho ngokuhlela kwezingelosi, kepha anilondanga. Amen. Lamazwi ayikhulunywa ngumuntu kaNkulunkulu. Uthi nina abantamo zikhuni engasonganga ngenhliziyo nangendlebe niyamalela njalo umoya oyingcwele ukuba asebenze phakathi kwenu. Ngiyakhumbula la mazwi efundwa ngeilanga. Uma inkandla ufundwa ethi Nkosi yasePhamela, ngazi uma lo muntu owayibhala la mazwi uma efika phakathi kwethu angawakhuluma yini noma angeze awakhuluma. Uthi ngoba nathi lengubo yenhliziyo yentamo ebukhuni siyembethe. Ake ngiceleke isihlabelelo samakhulu 21 uthola isibili sokuma phambi kaNkulunkulu. Anginaskali Seigneur
siphambi kaNkulunkulu. Ngiyakhumbula ngeminye imihla izwi lenkosi lithi ngiyathanda uba ushebe nimenze abothixo wenu. Ithi nimenze abonkulunkulu oseduze kwenu. Ithi nimenze abonkulunkulu okude nani. Ithi manje lapha kulo muzi yabasemzi baseKhenje. Ithi ngokukhumbula ukuza kwenu lapha ePhakame. Ithi ngakhohlwa usuku eneza ngalo lo muzi wasePhakame. Ithi ngayikhohlwa nendlela enihamba ngayo niza lapha ePhakame. Ithi nami ngiyayikhumbula indlela esafika ngayo. Sinenkosi yasePhakame iyayisho inkosi inyanga yezulu. Izakhamba ngesabo labamdedele ngezansi. Ithi nani maselapha ePhakame ngokukhumbula ukuneza kanjani. Ithi ngoba kuyavama uma umuntu sefika ePhakame afike abone izinto zakhona zonke ezinhle ekhazimulana. Abone nemgidi yakhona emihle. Abone nokusina wakhona. Abone nentombi zakhona. Abone yonke into enhle ePhakame enjalo. Bese yakhohlwa ukwenza kanjani. Bese khohlwa isango angena ngalo. Ithi balikhubeka ithi bakhona abantu abafela ePhakame izindlu isayimbili. Nami namhlanje sengakusho lokho. Uma lecala labantu libembethe nami mhlawumbe ngangembatha. Ngoba ngiyakhumbula inkosi yangayizulu ifike lo muzi waseKhenje. Ngiyakhumbula longabaza. Mhlawumbe kwakuphethe mina ngedwa. Uma inkosi yakhe lethembele amatshe izibekela yona ingabekelwa muntu. Yayihamba ibanga elide ishesha imifana libeke lapha itshe. Thina abantu basemhlabeni sasesizibuza mhlawumbe wena uzibuzana ukuthi uma uNkulunkulu akhe ithembele ngaka liyawungena bani. Ubani ohlala gcwalisa indawo engaka qonde wenzani qonde uthini. Bashona izandla fanele liyithathibekela. Lamanje kwabonayo ake kwayinkosi yangayizulu. Yathi bayiphethe kwabeka lamanje. Yayeseyivula izandla. Ngiyakhumbula lapha ePulpete isivula izandla izenza nje. Yathi yaphethe ivula izandla isipha phakathi. Igeze bakhona babenjengami abathi baba le tempele inkosi yenzani ngoba ehlala bani endaweni enkulu. Ungayicashela nje uthi wena wawuthi uyazi babazi yena yedwa ngoba yababona abantu abezayo babebizwa uye. Ngiyandidele nje manje sethi umuntu uyazi yamshumayeli mina ngila isimangaliso sekuphendula abantu abayisimangalisi.
bese ngilahleka-ke ukuthi inhliziyo yomuntu njengoba nje iphendula kanjani. Nina abantwana zekhulu abangaswanga inhliziyo nangendlela niyamalela njalo umoya oyingcwele uba asebenze phakathi kwenu. Inoma ikhuluma le ndaba ithi ngokucabanga ukufika kwenu nendlela enafika ngayo ngayikhohlwa. Ithi bakhona abantu abafela phephameni izimbizi embili. Ngiyakhumbula bagagula ngamagama. Ngiyakhuluma ngombela ithutha nomntungwa. Ngiyakhuluma nangumfundisi ubaba uNene. Ngiyambiza ngegama ubaba umfundisi uNene. Ngiyabafika izimbizi embili lapha phambili. Ithi nathi safeyile seyile lapha ekhaya. Ikodwa abakuthi njalo ubaba Nkosi yasePhameni ugomela isimila samapholo. Ithi lo muzi wakhe wanzima nalo wasebuhleni. Nalo wasebuhleni kwakunjalo wakanzima. Umuntu owakhaya wasezulwini wathwala lethendele efika ekhaya. Nkosi enkulu yasePhameni yafika la esisodala. Yafika la endini eyinembobo phezulu. Akuzange kuphendula njengoba sekuhle nje. Njengoba sekubithi nje bangekhona kithi ngaleso sikhathi basehlathini. Njengoba sebaba kamthetho wami nje kwangabona kamthetho wami basehlathini. Njengoba sebaba ngakusho mina sengishilo bangekhona kodwa kanjalo basehlathini. Wafika umnikazi wehlathi wayelazi walenza laba ingcwele noma ingcwele nje. Amen. Ithela umuzi wakhe ithi wakho ubaba omkhulu wayavusa abantu ekuseni ngo-3 ade bahambe bayogawula izibonda. Ithi wayebavusa ekuseni ngo-3 bavuke njalo bayogawula izibonda. Uthi amadoda lezibonda ayayithwala ngamahlombe awo. Uthi wahamba isikhathi ebavusa laba bantu. Ithi khona indoda imshumayela lapha ephambili kodwa ingaganiwe. Ithi igama layo kwakunguSithengana. Ithi kwathi uSithengana ngiyabona ukuthi lo muntu umoya kaNkulunkulu sowuphumile yini kuye. Akekho umfundisi ongavuka zonke insuku avusa abantu akabosebenza. Umoya wasezulwini awusekho kuye. Futhi nathi lento ayenzayo yokuphilisa abantu sesingabaphilisa. Nathi lento ayenzayo yokuthandazela abantu basinde sesingabathandazela. Pho manje-ke sinositeni nayo esivusa ebusuku sivumelana ukwenza lento madoda. Iwasehlanganisa abantu uSithengana. Ithi Nkosi wakho uSithengana le ndoda sithe kushumayela ukuthi ingaganiwe. Ithi abantu abayilalelanga bavuka njalo bawuzigawula izibongo zobakho umuzi wasePhameni. Ithi amadoda ayezithwale ngamahlombe nezibongo. Lapho amahlombe uthi ayasizwe amabhatshana awo ukwazi abalimazi. Ithi kodwa wahamba zawanda lamabhantshi abo. Zawaqeda wavuleka izibhobo. Ithi wahamba zadlula ukudla lamabhantshi zaqala ukudla inyama yabo. Udlaqala inyama yabo zayidla. Kodwa bangaze bayeke ukuvuma bazithwala lezibona. Kodwa indaba enkulu ithi Inkosi yasePhameni wahamba zadlula lezibona. Enyameni labantu zadla nemiphefumulo yabo. Igeze
izinto eyisindayo lapha emzini wasehleni eseyijayele ukudla inyama nemiphefumulo yabantu. Azikho izinto ezimhluphayo uNkulunkulu wasekuphakeni athi mayizibona kithi afikele usizi, azidli inyama nemiphefumulo yethu. Kodwa siyacela uShembe asivikele. Asicela uShembe ukuba asivikele ulakela amadimoni. Hlobo lamadimoni akhuluma ngale wathi lolekela ukuthi ngiyayithetha inkosi yasekuphakeni. Hlobo lamadimoni amabi lelo wathi sihlala nalo sikhonze nalo. Masinikela linikele basenza konke likwenze ukuthi lelo dimoni linamandla. Ithi mase sifuna ukunqoba ngempela sifuna iqeda inhliziyo yakho. Yeni ngoShembe mina ungamphenduli. Baningi ngoShembe bokuzenza. Baningi ngoShembe bokuzibumba njengebumba. Shembe wasekuphakeni munye. Shembe wasekuphakeni akazalwe mbili. Kodwa mawuzungela ke uyakulungela. Uyambume lo Shembe wakho. Ufike ufa ungasaphindi ukubona. Ithi ngelanga sisendlini yesonto wakuSeptemba mangaphosisi ka-1967 noma 68 wakuSeptemba lakuthemezela izulu. Babesangena abantu banele endlini yesonto basebeyingcosana baba yingcosana nabahlala ngaphandle. Ithi mangena phakathi endlini ivula inkonzo kwamhlanga kaSeptemba lapho yakhuluma khona ngoNomasaka. Bayazi abantu indaba ekhuluma babekhona ngoNomasaka. Ngeke ngikhulume inde kakhulu. Kodwa ngifisa ukukhuluma lokho kodwa. Ithi mangena endlini ithi njengoba silapha nje siphambi kaNkulunkulu. Ithi malendliwa phezu kwethu sonke sifa la. Sonke singale ezulwini. Amen. Sasho noma nisho sathi amen. Yathi sonke singale ezulwini. Sonke sathi amen wingcwele. Mhlambe ke no amen wawusazacile kakhulu. Sathi amen wingcwele. Yayisithula isikhashana yayisithi kodwa bakhona abantu abakhona lapha endlini abaziyo bona ukuthi malendiwa ngeke bayezulwini. Ithi ngoba inhliziyo yabo ngeke bayikhohlise. Ithi bangasikhohlisa thina sikhohliseke kodwa inhliziyo yabo ngeke bona bayikhohlise. Uthi ma inhliziyo yakho wabulala umuntu wamgqiba ehlathini wabona umuntu nezo bahlala nazo ukhona wamgqiba lehlathi. Ithi kodwa mawudlapho inhliziyo yakho iyakukhumbuza. Ithi wena uyakhumbula yini ukuthi lapho wadlela umuntu la. Ithi ngingakho ngithi njengoba silapha nje bakhona abantu abaziyo ukuthi bona mayiwa lendlu ngeke bayizwile. Ngelanga ngiyazoba ngumfundisi umngoma. Ukhuluma ngomntwana. Ngidibela wangumfundisi umngoma bengaphosisi. Uthi umfundisi mephethe inkonzo sengulile iminyaka ayikhuluma ngawo. Khuluma ngendaba sezweni lakubo. Uthi wazalwa umntwana emzini othile ezweni lakubo. Ikwakhula lo mntwana. Kole uthi izulu kaShembe alikho lapho sicabanga ukuthi khona eduze. Muzi wasehleni awukho lapho sicabanga ukuthi khona eduze. Wasehleni kude. Bayingosana bangena kuwo. Bayingosana abantu asebengeniyo babhalwa amagama abo. Akusiyo inhlanhla abantu bonke.
ongena emzini wasehleli aseyinhlanhla okuningi bonke abantu ungena emzini wasehleli. Ngikhumula indaba ngale ndaba ekhulunywa umfundisi uNgoma. Umfundisi uNgoma manje ngane iminyaka emibili emithathu isiqala ukuhamba abazali bayo babona ingasathandi ukuhlala ekhaya. Babona ingasathandi ukuhlala ekhaya isihlala lapha kamakhelwane. Noma yabahlupha kakhulu lento ukuthi nalethi kodwa yini la ekhaya kwenzekani yini esingayenzi kahle. Bazama nokuthola ukuthi mayilapha kamakhelwane yini efike ijabulise enza uba ingathandi ukuhlala ekhaya. Kwakuthi uma kusayekuseni ukuthi ihamba lena akayiboni ngasekho egcekeni. Isilapha kamakhelwane. Izithelo
hawu ingane yami Nkosi yami kodwa ngenzani ngoba izalwa yini ngempela nje ayizalwa ile yankosikazi ayizalwa le ndoda pho kwenze njani yenzeni uNkulunkulu kodwa yakhuleka le nto ngazi yaphela yahlala ngalo muzi yayisihlala yokugula yagulela khona kwathi mase bebona siyahamba emhlabeni base beyithwala bese beyishiya egcekeni ngapha kwaphela amabili asiyashona uma seyihambile emhlabeni yangcwatshwa njengabantu bonke kwaphela bahlala laba yayo yaphela kwaphela inyanga cishe ngama-30 ihambile emhlabeni lowo muzi sonke isikhathi
Yilo umuntu wangenza mina ngibeliphola umama ngeminyanye. Yize semthanda lenkosikazi yakwamakhelwane engangizama. Lo muntu wakhe ngawudla waphendula inhliziyo yami. Wayenza inhliziyo yami yabona umama kuyilokhu lo yabona umama lo mama wabaphila isilwane. Manje lo muntu wangcolisa. Mawuthi ngeke ululo ngeke ehleni ngeno kanjani. Mawuthi basehleli pendula nje. Ngizingena shama ukuthi pipi kanti ngase ngoba kulula. Oye moto ishaya 200 km ngena. Oye ngeke ekhaya impela kwakhe kwakhe phela. Isho hamba iphothe ayahambi lo dhambi emzini wakhe. Lo muze siyakuwo. Lengane yami sonke engazange udle idle sewo. Kwathi ayangena ephakameni ayangena ebuhleni. Yengana isele ibona inkayezi. Isho njalo inkosi yasePhana. Ibona inkayezi khaya. Nase liyacasuka impela kakhulu. Awule inkayezi ekhayisa kangaka kwenzeka. Zikhona into enjalo ephilayo phakathi kwey'nhliziyo zethu. Zikhona izinto ezinjalo. Ibona inkanyezi ikhazimula. La inkanyezi batheni ngizakwenza njani? Inkanyezi ikhazimula. Lase likhokha amathe. Emlonyeni wagcwalisa amathe. Lasenza ngeke ngisho lokho kunye khona kuye lapho ngizama. Ukudosa la isifubeni khona lakhuphula kuyetha phezulu. Angizilo zobiza izinto engalungile lesonto. La khuphula abantu basekugcwala umlomo. Ngoba sokho nawe ungabehleli. Abantu basekugcwala umlomo, baseyibheka le nkanyezi wasefuna yathi kwaye bamanapha ile lekhiphe emlonyeni. Wayese iyabuza inkanyezi hawu. Waba usele yenzeni ufike nani kalanga. Ithi ke indoda eselesele wena ukhazimlela. Umelana nokungcwele engenabo mina. Ile inkosi yasephambili enkanyezini lathi ngayifela isele isihlwana esihlakazeka iyahamba yashona empumalanga inhla yahlukana yabheka entshonalanga ithi unjalo ushembe. Ithi uma ungcolisa bese inaba kakhulu agcwala umhlaba wonke. Uyawuthi uma ubonakala emaphepheni ngaye uthi ushembe nje kwenziwa ukuba yisele elifela ubungcwele elifela ukukhazimula. Ithi bese sehlwala ungcwele umhlaba wonke ukhanyise umhlaba wonke. Abantu bathi bayabhala ngoshembe ephephile bacabanga ukuthi abantu befike ebuhleni bafanele bathathu. Abazoba bathathu abantu ehleni. Ngoba uzothi ngabhala umntwana bese uhlazeka umhlaba uzothi ngakufela amathe uzothi ngakhuluma into ezimbi bese isuka inkanyezi ihlukane lenye iphelele isuka ibhekele isikhanyisela umhlaba wonke. Lesentangazi lapho ibusiso zonke zibuthwa khona. Sengizafika Nkosi yamakhosi egcine angisheshise lesentangazi. Kodwa ngiyakhumbula ngalisuku ukhuluma uNkulunkulu wobaba mkhulu uthi befike inkosikazi yaseMaromeni. Ithi mayifika le nkosikazi enkosini ithi baba ngize kuwe ngizokuza. Uthi beyifike khona lapha entabeni yaseNhlangasi. Ithi ngizokuza ukuthi laba bantu njengoba belapha entabeni ebaningi kangaka nje uyabathanda bonke yini? Ithi ke inkosi yaphendula ngathi yebo ngibathanda bonke. Qinisile Nkosi na yebo ngiqinisile ngibathanda bonke. Ithi kodwa khona ngibonile ukwenza kubo
khona ngesabatha lokuqala entabeni uNkulunkulu wasenza ukuhlola lapha uNkulunkulu besusuka etendeni uhamba neflake abantu abayibonanga njalo abayinanga uNkulunkulu phambi kwethu wahamba neflake nagada yena yedwa wathi angangena uNkulunkulu lapha endaweni yakhe engcwele laseliyasuka laseliyilanga lehlela thina sodwa kodwa ezala abantu amawulele impela unenkinga esimangaliso eswala phambi inkosi asephambi ukuthi inkosi yangozwa isahamba lenkosi nangangaseyifu ngoba umuntu wehayi yabona le langa leli usho le langa qala impela uma uNkulunkulu le futhi uzodila abangcinifu wangena nje phansi kompheko wasesisuki Mina, sasephela ifila ngasondela ngithi. Lashisela kwaseqhulu wasesibuka. Enamandla onkulunkulu wasesibuka. Enamandla onkulunkulu ngoba mina ngibuke iTV kuzokuhlanganisa yathi la ngalu-32. Kodwa ilanga lalu-32 emhlabeni kodwa lingena u-32 kuswendakazi ukuze kuhleli. Ungasuka lapha uthandaza kuthi Shembe uNkulunkulu impela maNazaretha. Shembe uthini ngoqobo lwakhe maNazaretha. Akekho besosimona nangabe kokufaka esiboneni. Uma ethandaza sisofuna ngesonto Nkosi banike ifa bahambe nalo. Yayisithi abasebetha abantu abazumkhathi. Bathi Shembe beyisholo nje usho abantu abazumkhathi thina sesazi umkhathi isena ilanga saselukethi. Uhambe abazumkhathi abahlale beshila ngaleyo ntombi. Quando Shembe ngomuthi wayesebivela dabayini. Bona ngivelo inkhohlise mina umntaba ngivelo. Wayesejila lapho idenge ngisho noma kwakuyinto wangazi baba lahamba labantu ithunzi la yafana behlanga lazifenda ngazo wayesekushemse umqedile umsebenzi ngelenza umsebenzi wakho. Shembe uNkulunkulu wakhe. Amen. Shembe phambi kwethu. Khuluma uNkulunkulu phambi kwethu. Ohle ubone uNkulunkulu ngoba nenkinga ngoba kumbone bakokufa. Uzofuthazwa uNkulunkulu abawodoli. uNkulunkulu abangakhulumi, uNkulunkulu abangaphilisi. uNkulunkulu abangazishintsha nje ukukhathi welanga. Mina ngashisa ngalo ngesabantu lokuqala amabomu. Washisa ngizangaphela sawo esondweni saphela wayithuleka nje. Ngobe uthikela amabomu badidide kwakwenza iphutha ongekho umuntu la. Konke ilomiswa ngithi ngelanga ngoba sisikolo Shembe ngiyibonga. Uthi lo mama ngibone inkosi wenza okungafani laba bantu. Uthi ubone ngenzani? Uthi thema sokuphezulu ngabona beza kuwe. Uthi bebenza ngolayini bekuzolana amakhosazana. Uthi kuzolana amakhosazana. Uzalo mama nkosikazi. Ingodlongule. Uthi la phambili kulapho khona ibhodlo elikhulu. Obekade uphaka kulo. Uthi laba bantu baphakela ukuthi bangaphakeli ngokufana. Bosho manje bathanda bonke. Uthi bangaphakela ngokufana. Uthi abanye baphakela ngesikhulu isikwele esingaka. Bakuthwala isihlava abanye baphakela ngesikhulu. Uthi kodwa abanye babaniki lutho. Uthi kwa kanjani? Uthi yena namtshela mntana. Ngoba nawukholwa lebanga lokutshela. Indlela abantu baphela kakhulu abantu abangatheli ukuza kushebe. Abantu abangapheli ebuhleni ukuza kudlala. Abantu abangapheli ukuya esikhumuzweni. Abantu abangayele kulendangazi. Uthi nasemziphathe bebekhona. Uthi yonke ibizo kaNkulunkulu abakhona babakhona. Uthi laba bantu angibaphakela kakhulu ngoba banothando. Uthi laba baphela kancane. Uthi banothando olucimayo ngelanga likhanyise ngelanga lokugcina. Ngelanga abantu abangendaba noShembe.
sengizawuhlala phansi konje lokhu angikusho asigcineni konje ongisiza abantu bangephendule masengikhuluma ukuthi aphendule kumephendule nje uma sibiza ushembe sivukelwa izitha zethu sikwenza noma umuntu onesiki ashebe ngisize uyazi ukuthi umuntu ongumlamuli umanelwa nje mhlambe nina nijwayele nokulwa umanelwa nje ufike umuntu wesikhwapho onamandla ozolihlula nobabili afuna ihlukanise usho nomuntu olihlonisa unamandla kunani nobabili uyakwazi unihlula uyakwazi unqondo ashona ke wena munye amshonise ngayo nathi noma sivula amademoni sivula izinto zasemhlabeni zasathana siyishembe sisize ushembeke unamandla wonke abathatha izithambo ekhosele ehlathini bese siyaphila ake ngibuze uma wena ke nami sobabili sixabana noshembe thina sobabili solalelo bani ushembe ubani esikhonda khona esosibiza ke thina sasixabene thina noshembe nami thina sobabili sixabene noshembe ubani ozolaphela thina noshembe ifuna ukuthi le ngitshela bese singaphambi ngiyayazi indoda enamandla mina engasilabela kushembe mayikhona bebi asisikwayiso ukuthi singaxabani noshembe ngoba ushembe uyakwazi ukuchitha amadimoni asivukelayo ngamandla kodwa mhla thina saxabana nayo bani osilamela kuye ubani ongena phambi kwethu noshembe asilamele ushembe akekho mina ngangamazi Cosina uNkulunkulu kaShembe somngalise chibelihle nokugeza izono zethu phunga lenandi masihamba konkosi siphelele Shembe sinako ukuthi siphelele nayo yonke imithwalo esindala
eminye ayithwele obaba baze bafa imehlula nathi Nkosi sithwele yasehlula njengoba uhleli lapho phezulu Nkosi sibone ungakhohlwa yithi ungalibali ubuze bethu ungalibali ukuthi Nkosi mawuza kuleli izwe udele ukuhlala ezulwini wawungazela abantu abangcwele uma sasingcwele ngabe kade wasishiya uhleli nathi Nkosi ngoba ubekezela ukusilungisa uNkulunkulu wababa mkhulu Nkosi Thixo lenkosazana sihole kunemandla wonke hayi Nkosi ungasishiye edelweni besana Nkosi masifa ungasivalele ezulwini lakho besana kuhlala nawe kulowo muzi siyakuwo besana ukubona yabona Nkosi khulekela ubaba nobaba mkhulu badlulise esigodini sosisi uqabanga lapha Nkosi kubamele isandla sakho omsa wakho Nkosi ngiyisela ebungcweleni bonke bakho Nkosi yamakhosi amen.